Squid Game iyi ni filimi yamenyekanye hirya no hino ku isi. Squid Game ni filimi yanditswe mu mwaka wa 2009 yandikwa n'uwitwa Hwang Dong-hyuk. Filimi yabaye ikimenya bose, filimi yakunzwe n'abatari bakeya, aho abakinnyi bemera gutanga ubuzima bwabo bagatanga ubuzima bwabo. Iyi mikino twita ngo ni iy'abana ikaza gutwara ubuzima bw'abatari bakeya. Iyi filimi Hwang yayanditse avuga ko yagize igitekerezo cyo kwandika iyi filimi ashingiye ku rugamba rwe bwite mu by'ubukungu ndetse n'ubusumbane bw'ibyiciro muri Korea y'Epfo na kapitalism. Nubwo yanditse iyi nkuru muri 2009, Hwang ntiyashoboye kubona sosiyete cyangwa se abamushyigikira ngo bamutere inkunga iki gitekerezo cyo gusohora iyi filimi kibe cyashyirwa mu bikorwa. Biza kumara imyaka 10 yose iyi filimi itaraterwa inkunga, kugeza aho Netflix, ikigo gishinzwe ibijyanye no gusohora cyangwa se no gucuruza amafilimi, kiza gutera inkunga iyi filimi mu mwaka wa 2019 mu rwego rwo kwagura amasoko yabo yo gutangiza ibijyanye na sinema. Season ya mbere ya Squid Game iza gushyirwa ku karubanda cyangwa se iza gushyirwa ku isi yose ku ya 17 Nzeri 2021. Ubwo ni mu kwezi kwa 9, kugira ngo abantu baze gushimwa kandi bamenyekane ku rwego mpuzamahanga. Yanyuze kuri Netflix, iza gukurikiranwa n'abantu batari bakeya. Kandi yaje guhabwa ibihembo, harimo ibihembo 6 bya Prime Time na Gold Globe. Umusaruro wa season ya kabiri watangiye muri Nyakanga 2023, isohoka ku ya 26 Ukuboza 2024. Season ya gatatu ariyo ya nyuma yafashwe amashusho inyuma ya season ya kabiri, ikaba yashyizwe ku mugaragaro ku ya 27 Kamena 2025, ni muri uyu mwaka. Bivugwa ko season ya mbere yatwaye arenga miliyoni 21 z'amadolari. Season ya kabiri n'iya gatatu zo zatwaye arenga miliyari 100 na miliyoni 38 z'amadolari. Umukino wa Squid Game ni ikinamico ya televiziyo ya dystopia yo muri Korea y'Epfo, ikurikiranwa, inandikwa kandi iyoborwa na Hwang Dong-hyuk kuri Netflix. Uru rukurikirane ruzenguruka mu marushanwa y'imikino y'abana, aho abakinnyi 456 bose bari bafite ibibazo bikomeye by'amafaranga batanga amagara yabo cyangwa se ubuzima bwabo kugira ngo bakine uru rukurikirane rw'imikino y'abana rwahindutse kwica kubera amahirwe yo gutsinda igihembo cya miliyari 45.6 z'amapawundi cyangwa se miliyoni 39.86 z'amadolari. Uru rukurikirane cyangwa se iyi mikino bavuga ko ikomoka ku mikino y'abana bo muri Korea, iza guhinduka imikino y'urupfu. Njye ndi King Betsaba, udacikwa n'ibindi biganiro bitandukanye. Niba wakunze iyi video, kora subscribe,